Andu ala mekwisililwa kwitha mosete miunda ya silikali sokoni wa Mtito Andei nimavalaania Umbanoni ula wiiumbaniitwe ni silikali ya kaunti ya Makueni. Kuneenea iseso ya kwika savi kitheka cha soko usu wa Mtito Andei na miunda ya silikali ila yi sokoni usu. Umbano usu wiitwaiiwe nyumbani ya mbumbano sokoni usu wa Mtito Andei vala wiivikitwe ni minista wa maundu Itheka kaondini ya Makueni DR Sonia Nzilani na maovisa angi maunduni Itheka vala silikali ya Makueni ivathite milioni 5 kutwaiisya iseso yukeni mulinge nukuelezya. Nene tunawonena nyana atandethia sokoni wa Mtito Andei, Minister wa maundu Itheka kaondini ya Makueni DR Sonia Nzilani no wetakana silikali ya Makueni niyo vikia kusavia miunda ya silikali sokoni wa Mtito Andei bayumbula kana maiso kwatiana na mundu na wivola wosete miunda ya silikali sokoni huu kana masokoni angeleme kaondini ya Makueni. Nituoka Mtito Andei tukite kuete consultant ulo kwitha ai survey nundu tuendo survey i perimeter boundary yonde ya Mtito Andei na public utilities undu mwezi public utilities ni sithi andu malikita ma encroachite ingi na niti kwenda withie nita assumia nikana onetha ndi i public utilities onetha ndi kwako yuke the dijisikie balawi nundu andu ingi maclaim ya ma encroach ya maisi vikite bana maisi kana jipo nicho kitumi tuenda kuinenga first priority nikana after that tuke ingi ku survey individual plots nikana ndo ituma Mtito Andei makwate title deeds kathonzwe ni nundu tinene muno survey wa individual plots community and not community public na perimeter boundary. Waziri Sonia iweta kuvanga soko wa Mtito Andei na ula kathonzwe ni ula matoa isisekalo cia public participation wakana o tasio tumiangala makimanza cha silingi milioni 12. Soko isi elisa kathonzwe na Mtito Andei isi kuwa budget ya 12 million nundu pape 5 million na kuya kungi ku 8 kathonzwe ni 8 million na isu ni budget mbingi yetetwa ba kwika project isu ni kana withie tuenda tukwate all the details andu maituma kwate title deed na nitusa kwa PMC ya kathonzwe ni tunasa kuyeyo andu mane yumetie nundu andu a PMC no ni hiyo kwitha yonia yitembea na consultant yo witu remember consultant ti mundu wa account ya umetenza na nitukwenda withie PMC niyo ya mukwatania na nyau na mwene nthi undu ithi tuoko county tuoko kwatania PMC consultant na PMC so PMC yetu ni cho kitu mtu asia tuenda andu meyumetie me ready kutembea na survey yo door to door maendete ma survey kila bandu bonde bendeka vaya ndatandithia na kalima soko huko kwatiana na maofisa ma survey live inde kuvijukite mekwambise iseso ya kwikia survey miunda ya silikali sokoni wa Mtito Andei. Surveyor hii tumweteiye consultant musinenge ibindesio mu support dukambiyo mu andu ilika plotine yakwa nundu wewe ni yaku lakini ni ya public utility mena map ila ya plan ila ya approve no meitha mati na dukambiye kwa sia isonga nja sijui ndu isilaba nina mukulia kwa tafadhali twithe cooperative tukwatanie nundu survey ino ni ithu tukwata title deed itha soko andu kuingwa title deed ni mwikalite miaka over 50 mote title deed ini buswesyo yoka kwenye mwetewe ni His Excellency Mutula Kilonzo Junior nikana withie ni mwakwata title deed. So the next process tuina plan ya approve one assembly yutu oka ku survey wa mina ku survey ni wote kuka tumi survey ni yoyo na sia kundisha kula kwenzi ya kula kwi public utilities isuna weta nikana withie yu town toni wa bingo ka wa Mtito Andei. Delivery ya Mutongo TV kuma Mtito Andei kaunti ya Makueni nyoneta wa Ken mulinge